I pozdrav munji munjice i dobrodošli u novi video na Heksaton kanalu. Naravno, danas ću vam ja pričati, nadam se, zanimljive stvari vezane za arhitekturu. Da krenemo sa prvom zanimljivom činjenicom, to jeste, naravno, ako ste iz Podgorice, ovo će vam biti mnogo zanimljivije zato što ćete već to doživjeti, moćete jako lako da provjerite. Tu jedna od zanimljivih stvari jeste upravo boja. Sad, kako to boja može da utiče na nas? Kao što znate, mnoge boje imaju različite utjecaje na čovjeka. Između ostaloga, izdvojili smo poseban objekat, odnosno Siciliju. Svi znate vjerovatno za Siciliju i to je vjerovatno jedno od boljih restorana u Podgorici. Naravno, ovo nije nikakva plaćena reklama, već se iznose samo činjenice, a to jeste zašto Sicilija, na primjer, ima narandžaste ambijente za mjesta gdje je predviđeno za ručavanje. Jednostavno zato što narandžasta boja nevjerovatno otvara apetit. Sad, vjerovatno se pitate ono kao, druže, ako sam ja došao u Siciliju da popijem Deutsch, kako bi pravi Podgoričani rekli, da popijem Deutsch kumares, kakve veze ima narandžasta boja? Ono, ja hoću da popijem piće, idem kući, nema meni veze narandžasta boja, nema šanse da ću ja da jedem. Ali tu ima dodatnih trikova. Ako primijetite samo još jednu stvar vezano za Siciliju, šta se u 90% restorana i kafića koji imaju ponudu hrane, samo jedan program se vrti na tim televizorima, a to je 24 sata kuhinje. Znači, jednostavno, kad vidite Jamie Olivera, kad se rasječe sa onim svojim noževima, počne da pravi ono nevjerovatne stvari iz kuhinje, da iznosi tako fenomenalna jela, ono sve izgleda tako ukusno. Jednostavno, ljudi, morat ćete da naručite barem neki kolač koji će da bude 2 eura, 2,5 eura, nebitno, ali tada su ljudi, pored toga famoznog Deutscha, iznudili da kupite još neki kolač. Iako on se možda nije jeo, ali sve je to prouzrokovala ta neka dodatna psihologija. Sada idemo real deal, znači najzanimljivija situacija. U Meksiku postoji jedan tržni centar, kao što je u Podgorici Delta. Oni su imali nenormalne troškove održavanja higijene u toaletima. To je neka površina koju sam vlasnik tog objekta ne može direktno da naplati od svojih potrošača. Jednostavno šta mora da uradi jeste da smanji to održavanje na nekako specifičan način. Oni su angažovali jednog od boljih arhitekata u Meksiku i htjeli su da im on smanji troškove održavanja toaleta. I sad zamislite situaciju samo da ste vi ta arhitekta. Znači, fenomenalno projektujete, radite fenomenalne građevine, arhitektura je jednostavno savršena, vaši objekti su i funkcionalni i estetski lijepi, imaju su svoju neku priču, neku poentu, i sada se zovne lik i kaže, brate, znaš kako, mnogo mi je skupo održavanje toaleta, aj projektuj mi nešto da smanjim to. Realno naćete se u čudu. I sad ono kao arhitekta dolazi, da li da projektujem neke ogromne WC šolje koje će samo ono da budu nekako lakše za održavanje, manje će da se prljaju, znači neke besmislene ideje, nešto potpuno ludo vam pada na pamet. Zašto? Samo zato da bi imali nekako nešto da smanjite to održavanje. I onda je on tako proveo jedno vrijeme razgovarajući sa psiholozima i zajedno sa njima došao je do jedne savršene ideje. Znači, čitavo održavanje će da se smanji za 50%. Znači, 50% manje će poći novca na hemikalije za održavanje toaleta, a sva ta ideja će da košta samo $10. Znači $10, a 50% manje održavanja. Znači, potpuno nerealna situacija. Ali, tu dolazi psihologija, tu dolazi sama ideja koja je vjerovatno mnogo više naplaćena od tih $10, jer ideje su danas ono što se najviše naplaćuje. Danas vi možete, ne znam, da kopate kanale, to može bilo ko, da isto tako da crtate u arhitekturi, imate neki projekat, samo da ga iscrtate, to nema više tu vrijednost koliko ima vrijednost sama ideja. Šta je on tu uradio? Na pisoarima je uspio da zalijepi malu naljepnicu muve.
Sad vi vjerovatno se pitate ono kao, ono, to sam mogu i ja, ono kao, znaš kako da smanjim troškove održavanja i zalijepim na pisoaru. Ali zašto? Upravo zbog toga što, mi muškarci, dok obavljamo to što trebamo da obavimo, naš mozak se jednostavno koncentriše, hajde da pokušam da skinem tu mrlju, odnosno da skinem tu naljepljenu muvu. I sama koncentracija svih tih, da nazvamo, prljavština, su se koncentrisale samo na jednom mjestu. I uz pomoć toga 50% se smanjila količina novca koja je bila potrebna za hemijsko održavanje toaleta. Šta je mind blowing, bukvalno. Ok, spomenuli smo deltu u Meksiku. Naravno, mi imamo Delta City i u Podgorici. Sad, jedan drugi objekat koji se poredi sa deltom jeste svakako Gintaš. Svi znamo ono, Gintaš. Famozni Gintaš, ali zašto ta dva objekta porediti? Ta dva objekta su, pa da kažemo, sličnih gabarita, odnosno sličnih površina, ali moramo se složiti da Gintaš mnogo slabije radi od Delte. Iz kog razloga? Potpuno jednostavno za objasniti, a sada ćemo vidjeti i zašto. Kada uđete u Deltu, imate toliko širok hodnik da se mislite kao ono, zašto jednostavno arhitekta nije povećao te izloge, te male, da kažemo, kancelarije, male butike, male, ne znam šta, apoteke, poslovnice, nebitno, poslovne prostore, barem za 2 metra. I ono, bit će manji hodnik, opet možda fino da se prolazi, a ne, ono, više će da izdaje prostora, više će da dobija para, više će sve da bude, a ne jednostavno da, ne znam, ono, veći hodnik, kao šta nam to znači, ili zašto se ono nije zatvorilo i napravilo još tamo prodavnica kao u Gintaša. Ali ta Delta ne bi toliko radila, ne bi toliko efikasna bila. Iz kog razloga? Vi kad uđete u Gintaša, znači ja sam došao jednom u Gintaš, ja sam bio u fazonu, ok, ajde samo da izađemo odavde. Znači u ovom lavirintu ja ne mogu da se snađem. Znači ovo je bio bukvalno lavirint, je bio Gintaš. Prodavnica, znači kao sam na nekoj pijaci, neki buvljak, nešto on kao, samo prolazim kroz tezge one da bi došao, ne znam, na sljedeći sprat ili nešto. Potpuni haos. Znači, potpuni haos. Ali ima mnogo više, da kažemo, tih poslovnih prostora. Mnogo više svih tih nekih prostora koje mogu da se izdaju. Ali opet izdavanje tih poslovnih prostora ne može da bude primać cijeni kao što je u Delti, gdje će jedan objekat, poslovni prostor, da se izda, na primjer ono ćošak gdje je Zara i to, će da košta mjesečno po 25.000 eura. Ali sve će to da bude opravdano. Zašto? Sada ćete da znate. U Gintašu ne može da bude nikako uspješno poslovanje, niti skupi poslovni objekti za izdavanje. Iz kog razloga? Jednostavno je. Vi kad uđete unutra, niti imate dovoljno prirodne svjetlosti, niti imate nekog komoditeta da budete slobodni kao da ste kod kuće. Znači vi trebate u svaki objekat kad uđete, gdje treba da potrošite pare, da date pare, bilo kako nešto da od vas investitor ili neki investitor u smislu vlasnika tog objekta ili neki prodavac da uzme pare ili jednostavno da zamijeni pare za neki proizvod koji vi više vrednujete od te cijene tog proizvoda. Jednostavno to je položaj gdje nema dovoljno prirodne svjetlosti, gdje nema nekih karakteristika gdje ćete se vi osjećati kao da ste kod kuće. Dok u Deltu, kada uđete, prostrani hodnik, vi uđete u Deltu, pogledate gore, vidite imaju butici, imaju restorani, ima bioskop, sve vam je pregledno. Znači bukvalno samo pogledate, ok, tu su ti butici, vidim dolje tu su ti butici, znači kako uđete u Deltu sve vidite. Znači bukvalno kad vidite onaj dugački hodnik, stanete u centar njega, sve vidite. Bukvalno sve. A u Gintašu, znači kako dođete u jedan poslovni prostor, vidite eventualno 2, 3, 4. Nema više. Ne možete da vidite više poslovnih prostora, zato što je to sve zbijeno. Samo daj da se izdaje, samo trpaj. To je upravo bio i urbanizam Budve, gdje je bilo samo trpaj kuće, trpaj, više para, gradi, prodaj. To je nešto što je svakako za neku dilemu i neku diskusiju i volio bi naravno u komentarima da pokrenemo neku diskusiju, da vidimo i vaše mišljenje.
A sada da se vratimo na onu činjenicu što sam spomenuo da je čak 25.000 eura izdavanje onog poslovnog prostora, na primjer gdje je Zara, što su na ćoškovima i to, gdje se čini ono kao wow, ono za 25.000 eura može se kupi fenomenalno auto, može se kupi čak i neki manji možda stan, neka garsonjerica. 25.000 mjesečno dava za to, ono kao kako Zara uspija tako to da dobije ili bilo koji butik tamo, veoma je lako. Sama cijena tog objekta, poslovnog prostora, se formira po broju ulazaka u deltu. Znači, kako to funkcioniše? To funkcioniše na prost način. Svaki ulazak u deltu se skenira kao jedan. Znači, jedna osoba kako uđe, bez izlazaka, znači samo ulazak, na godišnjem nivou gleda se da je oko 15.000 ulazaka dnevno. Znači 15.000 ljudi samo da uđe u Deltu. Ali kako se to postiglo? To se postiglo tako što pričaju dva Podgoričana ili, na primjer, evo ja, student iz Herceg Novoga, kad je meni dosadno, zovem druga i kažem ono, ajde vidimo šta ima novo u Deltu, ima li neka nova, ne znam, ono, košulja, novi sat, nešto da vidimo šta ima po buticima i tako, ono, kao, čuš šta ima novo. Znači, potpuno je besmisleno, ali taj prostor je sam po sebi prijatan. Prijatno je tu da boravimo, prijatno je tu da prošetamo, pa svratimo možda gore, uzmemo sladoled, pa opet napravimo krug, posle odemo, sjednemo negdje na piće i nama je super. Ne možete takav doživljaj da proživite u Gintašu. Znači, to je jednostavno u Gintaš dođete, ono, imam obavezu da kupim to, baš u toj prodavnici, baš ću tu da odem i baš ću to da kupim i odmah izlazim. A u Deltu ćete da pođete, da pogledate, ok, to mi se tu sviđa, to mi se tu sviđa, idemo dalje, da pogledamo ovo, aha, vidiš to tu košta toliko, to košta toliko, fino, prošetali smo, vidjeli smo sve, obišli smo, realno fini ambijent. Evo, vjerovatno ste primijetili i samu temperaturu u Delti. Znači, mi svaki put kad odemo u Deltu, uopšte ne trebamo da se obučamo nešto dodatno, ono, ne znam, da nosimo neke jakne ili nešto, ono, čak i ako je najveća zima, mi kad uđemo unutra možemo potpuno da skinemo jaknu, da se osjećamo potpuno toplo, sigurno. Na svakom ćošku vidimo i onoga samoga security-a, znači jednostavno imamo to neko poverenje. Znači, mi moramo da se osjetimo prijatno, da mi tu želimo da šetamo, mi da želimo kad nemamo vremena samo da prošetamo kroz Deltu. I upravo to je onih 15.000 ulazaka dnevno, a naravno u periodu novih godina ili praznika ili famoznog Black Friday-a i famozne Delte, kada sve cijene budu skuplje nego što su inače, ali bude popust. Znači, to je genijalno, ako niste to vidjeli, ono, mislim, vjerovatno već znate, upućeni ste u tu sistematiku, tada bude čak i do 40.000 ulazaka dnevno. Znači, dnevno. Halo ljudi, to je, znači, sigurno jedno 1/8 stanovnika Podgorice da uđe u Deltu u jednom danu. Naravno, neće tu biti sami stanovnici Podgorice, tu ćemo da budemo i mi studenti, i mi ljudi iz drugih gradova, možda neki turisti iz drugih država koji su tu došli na odmor. Ali upravo je to Delta koja formira cijenu svojih poslovnih prostora na osnovu isključivo ulazaka u prostor. I zato je Delta napravljena tako da će da izda možda manji poslovni prostor, ali po većoj cijeni upravo zbog toga što je arhitekta rekao, vidi, ja mogu da ti napravim tržni centar isti kao Gintaš, ali onda nećeš ti imati toliku zaradu, dok ćeš, na primjer, imati veću zaradu, manji poslovni prostor, ali ćeš definitivno imati veću zaradu i evo vidjeli ste i sami, i čak po hodnicima imamo te neke male tržne centre, tržne poslovne objekte, gdje imamo one bankove za maskice, za štampanje majici, za tako neke male sitnice, tako da jednostavno to je nešto što daje vrijednost Delti, sam taj ulazak. Evo ja isto, svi ljudi koji žive u okolini Delte, vjerujem, pogotovo u zimskom periodu, da će radije da biraju da prođu kroz Deltu nego da
idu pored delte, pogotovo kada duva ogroman sjeverni vjetar, odnosno poznata podgorička ševerika. Znači to kad duva, ljudi to, ja nisam osjetio, znači ništa jače, znači jači vjetar nisam osjetio. Znači vjerujte mi, ja iz Herceg Novoga, fina primorska klima, lagano, i onda samo odjednom dođem u Podgoricu, ja idem u kontra smjeru od vjetra i bukvalno ne mogu se pomirim, dižem noge, ne mogu se pomirim, bukvalno, znači to je nešto prejak vjetar i onda jednostavno lakše mi da prođem kroz deltu. Naravno, tu je još jedan dodatni ulaz, to je dodatno povećanje poslovnog prostora, odnosno dodatno povećanje cijene izdavanja poslovnog prostora u delti. Sada da vidimo jednu direktnu činjenicu koja je vezana za arhitekturu i psihologiju, odnosno psihologiju vezanu u arhitekturi. Vjerovatno ste upoznati s tim da na bankovima, odnosno na kasama u supermarketima ima dosta onih malih rafova, ne znam, žvake, čokoladice i tako neke stvari koje su relativno jeftine. Sve su tu negdje ispod možda 3-4 eura do 5 eura, sve se tu nalazi. Znači nema neke cijene koja je skuplja od 5 eura. Sve ima razlog zašto je to tu. Iz kojeg razloga je to tu? Prvo moram da vam objasnim kako funkcioniše čovjekov mozak. Čovjekov mozak funkcioniše mnogo brže nego što mi mislimo i mi uopšte ne koristimo potpun kapacitet našeg mozga. Čovjekov mozak ima kapacitet koncentracije koji traje otprilike nekih od 8 do 12 sekundi. Šta to znači? Na svakih 8 do 12 sekundi nama se pravi rez i formira se jedan kraći film koji ćemo mi da sačuvamo u našem mozgu i nakon tih 8 do 12 sekundi pravi se rez i odmah ide sljedeći film i sve tako ide do kraja dana. Svi smo ovo doživjeli. Najbolji primjer jeste čitanje. Znači koliko god brzo mi da čitamo, mi ne možemo da čitamo dovoljno brzo koliko naš mozak može da skenira te informacije. Znači naš mozak će mnogo brže da skenira informacije nego dok mi čitamo. I sad ako čitate tako neku knjigu, koliko god vam je ona zanimljiva ili nezanimljiva, dosadna, nebitno, sigurno ste sebe do sada uhvatili dok čitate neku knjigu, da pročitate na primjer pola strane i ono samo odjednom, jao kako mi je danas bio dobar dan, izašao sam na kafu, fino sam se proveo, prošetao, vozio sam auto, nije bilo loše ni na fakultetu, školi, nebitno. Ono samo se vratite ono kao, ja čitam knjigu. A šta sam ja sad pročitao? Ček da se vratim nazad. Upravo taj sindrom, ta sekvenca koja se nama desila, jeste upravo to da se nama formirao taj kraći film od 8 do 12 sekundi. I naš mozak nije mogao više da čeka naše polako čitanje, jer sad, na primjer, ajde da damo primjer da piše rečenica danas pada kiša, zarez nije sunčano. Mi to u mozgu skeniramo. Danas pada kiša, nije sunčano. Znači to tako sporo ide u odnosu na našu brzinu mozga da ja sad na primjer da stalno tako pričam, vjerovatno da niko ne bi pogledao ovaj video jer jednostavno vaš mozak ne bi to mogao da izdrži i ono samo bi odustao. Tako funkcioniše naš mozak. Sad da se vratimo na one rafove u supermarketima. Zašto su oni tu stavljeni? Pogotovo u tim velikim supermarketima. Sad svi smo upoznati sa tim da u velikim supermarketima koliko god da kupimo namirnica, bila to samo jedna, tipa da kupimo vodu, hleb i mlijeko, mi ćemo da čekamo u redu minimum 5 minuta. Naravno da se dešava da čekamo i po 20 minuta i po pola sata, zavisno se od toga koliko radi kasa, da li ima problema s kasama, kolika je gužva, naravno koji je dan, da li je subota, pa sutra nedjelja ne rade prodavnice, da li je neki praznik, znači desi se da imamo veliku gužvu na kasama. I naš mozak sad rezonuje, kaže, kupio sam hleb, kupio sam vodu, kupio sam ovo, kupio sam ono, kupio sam to, sve super, dobro, kupio sam sve. Vidi žvake, meni trebaju žvake. Zašto mi trebaju žvake? Ne, meni trebaju žvake, daj kupi žvake. Meni trebaju žvake, vidi ispod sija Snickers. Otkad nisam jeo Snickers, meni treba Snickers, daj mi Snickers, da kupim Snickers. Ma kupit ću i Snickers i žvake, daj. I samo ih stavljamo. Zašto? Ne znamo, ali ovo sad što sam ispričao, tako funkcioniše naš mozak. Zato što samo
idu informacije, samo se sve to prikuplja, ok, treba mi, završio sam svu kupovinu, vidi ovo, daj ovo, a možda i da uzmem ovo, samo ovo, aj još i ovo, i samo trpamo u kolica i onda dođemo ono kao, kako se meni povećao račun za 10, 15, 20 eura, znači zato što ono kao žvake, koliko je to, 50 centi, ma daj, uzet ću jedne, daj, ili onu kutiju većeg, ne znam, ono, 2-3 eura košta, ma daj, uzmem tu, ima više komada, taman valja iz auto da stavim. I vjerovali ili ne, naravno da postoje supermarketi koji plaćaju svoju kiriju, koji ne sagrade objekat, i oni jednostavno upravo na tim kasama, proizvodima u kasi, oni imaju mogućnost bukvalno da otplate na godišnjem nivou svoju kiriju. Znači plaćanje izdavanja tog prostora, što je potpuno nenormalno i ono čini vam se šta to žvake 50 centi, ne znam, čokoladica euro, 2, 3, nebitno, da to toliko otplate. Samo ti proizvodi otplate, a sve ono ostalo je mogućnost da kažemo eto čiste te zarade, odnosno i plaćanje naravno radnika i održavanja objekta i ne znam poreza, taksi i sve to, da ulazimo dalje u čistu ekonomiju, ali svakako da je i to sastavni dio toga. Kad smo već kod supermarketa, još jedna zanimljiva stvar jeste taj pod supermarketa. Šta je zanimljivo tu? Tu je zanimljiva stvar što te pločice obično trebale bi, da su što veće. Iz kog razloga? Lakše ih je održavati. Znači ima manje fuga, manje će da dođe do tih mjesta koji će teže da se održavaju. Što su veće pločice, lakše je održavanje jednostavno. Ali nije ekonomičnije. Sad vi ćete da se pitate kao jeftinije održavanje većih pločica nego manjih, ali nije ekonomičnije. Kao u kom smislu? Zato što će se veća dobit ostvariti ako su te pločice manje. Iz kog razloga? Mi kad idemo onim kolicima po velikim pločicama, kako točak prelazi preko fuge, mi ćemo da čujemo tak, 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 tak. Otprilike je to ta brzina. Ali, ako su manje pločice, naš mozak će da čuje, odnosno i mi sami ćemo da čujemo tak, 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 gdje će pločice da budu, ne znam, 5x5, 10x10, nebitno. Znači svako malo će da se čuje prelazak točkića preko fugi, odnosno samih ivica pločica. Šta to naš mozak skenira? Skenira da je to jedna brza radnja. Da mu jednostavno ne paše, ne odgovara toliko brzo guranje kolica i mi ćemo samo da usporimo. Ok, usporit ćemo i kako je to veze sad ima, ali mi ako usporimo, naš mozak i dalje brzo radi. A kako on to brzo radi? Onda će pogleda, vidi plazma, vidi mljevena plazma, vidi eurokrem, vidi brašno, pomogao sam da napravim palačinke, daj da kupim sve troje. Bum, manja pločica, možda je malo skuplje održavanje, ali se prodaje više proizvoda. Automatski ekonomija supermarketa skače. I sada, najzanimljivija stvar koju sam ja uspio da istražim, pomalo jeziva, ali ok, dešava se. Da li znate koja je obavezna prostorija u hotel kazinu? Znači hotel koji posjeduje i kazino. Koja je obavezna prostorija pored heliodroma? Znači naravno taj hotel ima heliodrom. Heliodrom je prostor gdje, da kažemo, se parkira helikopter i gdje može da sleti, da može da izleti. Koja je to dodatna prostorija koja mora da bude tik uz heliodrom? Ok, ovo će biti možda malo jezivo, ali ta prostorija je obavezna i ona je prostorija za samoubistvo. Vjerovali ili ne, mnogo je jeziva priča, ali čovjek koji dođe u kazino, znači koji obično kazino bude ili u potpunom sutorenu, potpuno ukopano u zemlju, nigdje nema sata, upravo iz toga da ste vi tu, ne znate koliko je sati, ne znate da li je dan, ne znate da li je noć, samo ostani tu, samo se kockaj, daj nam sve pare. Još jedna dodatna stvar, marketinga, psihologije i arhitekture, što je najbitnije. I sada, recimo, čovjek koji
da kažemo, prosječno zarađuje, eto, izdvojio je jedno putovanje, da ode tako da, jeli, da se malo razonodi, da se proveseli u neki skupocjeniji hotel, on ima i kazino, došao je tu, eto, nema neke ambicije za kockanje, ali eto, htio i da proba, pa što bi mi mladi rekli, navukao se na kocku, jednostavno potrošio je sve. Nema više ništa, sve pare koje imao je potrošio samo u jednoj noći, izgubio je sve, ostao je bez svega i jednostavno da čovjek ne bi posle došao neđe u grad, se bacio ili bacio se sa svog balkona iz sobe i napravio jednostavno preružan prizor. Veliki i ozbiljni kazino, hoteli, imaju sobu za samoubistvo gdje čovjek dođe, ima pištolj koji je vezan sa lancem, odradi šta treba, posle oni dođu, pokupe ga, stave ga u helikopter, odvedu gdje treba, čiste za sljedeću žrtvu i to je to. Surova istina, jako jezivo ako mene pitate, ali svakako da je to nešto što treba da se poštuje i što treba da se razmišlja o tome, jer svakako da nije prijatno ostatku naroda to da gleda da je to čovjek uradio negdje u javnoj površini ili na javnom prostoru ili da je skočio sa balkona. Svakako bi bilo još jezivije i još manje prijatno, a ovako je nešto što će to jedino da gledaju ljudi koji su zaplaćeni za to, koji to treba da gledaju. Mislim, trebaju, zato što je to njihov posao, ne bi to niko trebao da gleda i to je inače užasno i jedan veliki problem sama ta pojava samoubistva. Ništa ne potenciram od toga, niti je to nešto o čemu treba da se razmišlja. Ja sam jednostavno takvog morala da sve može da se riješi, koja je to situacija koja se desila da me je spriječila danas da budem tu. Znači, bukvalno sve se do sada riješilo, tako da trebate i vi da razmišljate, ne znam što da se desilo. Opet vi ste danas tu, vi ste i dalje živi, tako da nema ničega što može da vas spriječi. To je to, samo treba da se posmatra svijet pozitivno i da se razmišlja pozitivno, ali da ne budete vi pozitivni na nešto drugo. Vjerujem da već znate tu foru, ali to je to. Nadam se da sada već imate neko drugo razmišljanje o arhitekturi, da malo drugačije posmatrate prostor oko sebe, da malo više sad razmišljate o samim tim nekim pojavama i jednostavno kad pođete u svakodnevnim tim nekim svojim obavezama, kad pođete u supermarketu, da ćete upravo da se sjetite ove moje priče i da ćete da vidite koliko je tu proizvoda izloženo na kasi, da ćete da vidite da u nekim prodavnicama imaju te neke manje pločice, da je to jednostavno da ćete da prođete Deltom i prođete Gintašem, da usporedite ta dva objekta i da shvatite zašto je, na primjer, poslovni prostor u Delti mnogo skuplji nego šta je u Gintašu. A nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i prije svega koristan, da ste naučili neke informacije koje vam naravno neće nikako značiti u smislu da vas neko zaustavi na ulicu i da vas pita zašto je poslovni prostor u Delti skuplji nego u Gintašu, ali svakako je ovo nešto što ćete vi jednostavno da radite na sebi i da prikupljate neke informacije koje sutra mogu da vam budu korisne, jer jednostavno dobijate neke nove ideje, dobijate neke nove inspiracije za nova razmišljanja. Svakako da mi je to cilj, to postaknem kako kod mlađe generacije, možda i kod starije, zavisno se toga ko će da gleda ovaj video, ali svakako jeste da čovjek postane više interesovan za unapređenje samog sebe, a onda naravno i unapređenje čitavog čovječanstva, jer kao što sam rekao, čovjek je osuđen na to da jednostavno napreduje, jer mislim da smo u takvom vremenu gdje čovjek koji nazaduje, da ga jednostavno bude sramota šta je uradio i
da ta sramota posle postane u neku motivaciju gdje će on posle da postane mnogo bolji. Ali okej, sam ovaj, da nazovemo outro, sam mnogo više produžio nego što sam trebao, tako da ljudi, nadam se da ste uživali, da ste saznali neke nove korisne informacije, da ćete eto jednostavno drugačije da posmatrate arhitekturu, naravno svijet i grad oko sebe. A to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Ostanite zdravo, budite optimisti, a do sljedećeg puta pozdrav!